Verso piscine verso o tātou I fwy le break me verso ring te nei le tātou whaasolo na lua o te so ngā luanga. E wale a tātou te le I o te so ngā luanga. Ia o le tau so o mai le Ia whai o leisona. te se yon. Ia leisona. Ia ngā mangi verso li lau fionga. La fionga po le sunga. Fionga tangaloa. Lo fai fo tau sanga le pula umma le umma le masinga suka sila ko fai fo la o ke mi vo wa ma nga mo ya mo li la masi ma Whainga mea lafa o alo aso le ola el ke foi me kupu yo le ngate ainga ia fa potonga wa tunu whainga malo o sawa me ko por ke mingi tele va bel time e nga tele ia wa na piscina ia inga yo e nga te tapen pena mo wa o nga fa I wa fa na ia me se foi ia tau fa I unga tau sa ia nga so ia ingam le time ia whaftai le tua le o lo manuia tanga te lan tau singa ya ke le ka le ka penga la ko whainga malanga ia ia Ngai Samoa, ki mo malolonga, ngā luenga, ma whanau ia onga. Ia se awhinga malanga, isi malanga ia o whaipuiponga o whanau. O te wama e tula e tātou te mai ad le sa play ni e le I o te mangtua I sto ina o edi, tuati. Le whai umai ia wala leo titilo mai e nisi o tātou au mai mopo o walanga lenga a mata tātou seriously nei. Ia wale ai ia umalolo ia stasio. Malese ata o edi. O edi ai. Ia e pei o le winga leo savalinga le tātou te ia. Ia e nehu tau sanga. Ia pe alua le I foisia ka sisi ka koua. Ai la fa tātou tala. Ia. Fa oi lor ka fasoa. O ele tuore mafuanga o le ola. Ma le soifua tulu I au tangata. Ona o e te whaasoa maia le mea lofa le ola mo I mātou. I le aso ma le aso. E mātou tu whapea tula. Ia tu mau tu pe ia te oel vi inga. Whaaftei lau tau singa. Te li tonu o lo manuia tangata mai lau tau singa mo I mātou. Mātou tala whaaftei lea. Awa le tele o teimi whaangalo e. Ia e lem whai e whaangalo ina I mātou. Mātou talo le tua, mātou mai whaatasi fwoi. I nei taimi. Ia wa si le fia le ano o le nei maftanga. Mātou te whaitawina lau o fionga. Mātou whaasoa lau o fionga. Ai, e taitaina I mātou e loanganga. Awa e le aia se whaatutua. E le fwoi se poto. E lei foi sila fia e sili atu na ilo oe ngang paia. Mātou talo la whamon mole. A mātou whasoa ia pai mai. Pai mai se wala whapitoa. E le ngatala ia mātou I whamatalanga ma mātou I fwoi lau fionga. Ia whapena fwoi. O nanga lue atu I nei o mātou tangata lo mwhai o na maua lava noa. E mātou te whaasoa whatasi. Amen. Whaatasi mai, mafuta mai. Whaaftai lo whaafonga mai ono Yesu. Amen. Amen. Just a quick recap for them and Vaseline te ni. Wa le Vaseline mo tātou viewers I o mai mo mai. O le tātou seriously le whaawawina o le tātou susuanga po le tātou whaasoa mai le tusi o Ioane. Ia le lau tātou o mai le tusi o ngā luenga. O le whaasolo na tolu nei. A le lava la tātou te le ia o le tusi o ngā luenga. Le tau pai atu ia le whaavai o le so onga lea. Le sa mātou tala noa I le Vaseline te nei ia. Vaseline te nei le sa tātou tala noa I le winga o le tua a wina. Le la sa tātou o I tua le tala whaasolo pito. Tātou a mata mai ai tua ia
ina ua paʻū le ulua i tagata a mata lo ina ona valaau mai le atua ia i tagata na te faaaogāina mo le misiona lea o le laveina o tagata o le lalolagi Whaowaina o tangata. sau e ala se e whahiu la tātou talanoaga le vaselin tenei ua tini mai i tagata ia na valaau e Iesu Taimi Yesu. taimi e Iesu i le whengaiga fou lea tāua o soo Ia. ia mafilifili ai ia i latou e toʻasefululua ia ma le taimi e Iesu latou e foʻi na o le sefulutasi ona ua leai le setoʻatasi ia le ua sauni i la tagata ia o le aʻauina atu taipei ia o le valaʻuga o i latou ia mai le whengaiga tuai Ia. o Ia e tele a ia tangata na muli a Yesu. Ai pe o le valaunga whapitoa lea nei i stos fulu ma le toʻalua lea. Toʻatasi lea. Ia. Le la o mai ngata lea tātou na le la. ia E matuala lea ni tātou whaasoa o lea na poloina Iesu ma o Iesu ia na ion soo ia. E o. Na ia le whautuanga Iesu. Na whai awana i tuua ia Jerusalem. Jerusalem E mana ia la ia e vaenga na wau te lo le tātou whaasoa ia. O le ale winga o le awana i tuua Jerusalem. Le ko tim le a Yesu le na filfili na o toi soi fua mai a. Mai le tunga mau ana na tala le lenga le ngo mai matina ia mai le mo le mau mai ala o fe evangelia ia i le tala le leina o toi soi fua mai Yesu. Le fe o le la tatu te toi so ina la tatu ba aila mata i va venga e fai e la tone. I le folo ina le tala le le. Ia ai le ngatu e foi lu ingo le tatu te mo ma pe tatu fa solo foi le e le tau o le tala ino le tala lele. so whapeia la na valaauina i latou ia mai le whengaiga tuai e o mai la le whaiunga o le tusu Ioane o lea ua iai tagata ia ua valaauina i Iesu ia ma latou talia le valaau lea ma mulimuli loa ia Iesu le taʻua o soo lea na filifili mai ma le toʻasefululua le ua sauni la tagata ia i le tusi e whaiunga o le tusu Ioane le la o le auina atu foʻi e Iesu E tā ua wa mawhawhau i taimi na ia masisila ia i taimi nei. Ia ua le na le tos fulua ia e lewa ia i taimi nei mai le amatanga i le misiona mua na amata Iesu. ia e tāua la le folofolaga Iesu na faia ia latou ia o sauni Iesu e auina latou la lana le anga le mataupu le pea le sa tatu tāua foʻi kavaina le susuaga le tusi Ioane o mataupu ia mulimuli mai le mataupu sufa e taua le faaiʻuga ma se sufa sulima sefuluono Ai folfolanga. ia o mataupu ia e lē o maua i sisia evangelia ona o le tapenaina Iesu o le ausoo auā la le afio mai o le agaga paia asitasi la le o folofolaga na faia Iesu i le te maua i le whamatalaga lea Iesu tusi o Ioane i mataupu sufa whaupa sefulu ono anga ia tu i lalo i le whaupa sefulu valu whaupa sefulu ono le sefulu valu lea na folfola atu Iesu i le ekalesia lea ia po so se whaitau bala ki me whamulmo lea O te whai atu fo'i i le tama. Ona fo'ai mai ei lea e ia te outou le tasi soasoani. Ina ia tu mau pea o ia te outou e whaavavau. O le anganga lea e tupu mai ei le upomoni. E le mawhai e le larolangi o na talia o ia. Awa, mo le wa ai o ia. O le iloa fo'i o ia. A outou. O outou i loa o ia. Awa e tu mau pea ia te outou. E iai fo'i o ia i te tonu ia te outou. O te le tu ua outou o mātu oti. O te sau ia te outou. ia o sauni la Iesu e auina atu le ekalesia le po so oi na ave i Iesu ma le folofolaga lea au tau te mantua le la fo Iesu au tau te popoli e le tu la fo ia o tau galuaga nei o le la afio mai le persona lona tolu le
E ngata hol na ale mo kali we ka ke mo fo ali on sufa. Le amatang. Ya. Tanga ali on sufa pe mo mo tolu. Ele ngata fol tu Yesu aule tu tu wal. Ai ko fol me malingu le le wo ye saunia. E sau ave ye ila to. Ele ngata lang ele ngala so ole ma fu ko mesu. Au ila to uma e talia o ia ma fai mali ma fa o le la to foi fu. Pe lang kalo le mo le on sufitu. O lona tāua na o le promisi lea Iesu i le fesoasoani la lea. Aua sisila fo le fai upu e lua suma le ono. O le Ioane ana sufa. Na tāua i Iesu fai mai e whaamanatu atu e le fesoasoani le i ate o tau. Mea uma ia no ua oa om whaamatala i ate o tau. Pe ia le winga la le whamtalanga lea Yesu. O te le tu ina o tau matua. Matuoti. Ono le winga lea le matua. I le whanau. Ia. Whai ai o hao ma. Whai melo Yesu le. O te le tu ina la o te peo kang mole se matua. Ole si wha moe. A lea la o te sau. Ia te o tau. E le whapela o le au sau ia te o tau. A olu. Ia. O le whaswani lea la. Ia. Whaswani lea la. Sau ewe. Ona lan sila fi so ele fingo fi mantua la. Ole na va ai e mata o le uso. Ile reality o ngā luenga lea. Le nga sa wa inga Yesu ko e fasio ki ai. Na i loa fo ila wa le nga fa alongo ai il tala Yesu ai il ka ko fi mulmuli mai. E ile kau. Ya awole usista ia. Ai amor sa taulo mulmuli mai. Ia vela mele na ita wa tu. Ole auso ole o ta uola. Ole kales. Le kalesia. Ia. Ni fa pe ia te o isi pisi fa. I fa pe mai le. I le tu se yane. Ai mau i tu ai. Pa mo monga maleko ma. Ia. Ia. Ya ma tuana o le tatu te whaonga ina le upule o so. O ngalanga o la tau ia lena. Le ta o so. Ai sisi whaupunga. O le kalesia le. Ia. Le urua i e kalesia le. Ia le ta ua Yesu ia fai a pete. Ia. Mate i o se fulu ono. Mate i se fulu ono fai upe se fulu valu. Ia. Ma le mate i se fulu valu fai upe se fulu fitu. Ia. Fa mamonga na. O le tala lana i suna fai a pete ule me o te atia e la ue kalesia. Ta uanga mōmona i su o le upule e kalesia i evangelia. Uanga le wha lua. O le ta uanga lona lua. O le mate i se fulu valu. Le whamtala i su wha fita au le tupu tono le kalesia. Ma le au wana e fofo ai. So, me mōmona i lau vai e. O le whamtalanga le i su na whai e ia pēteu. O te atia e lau e kalesia. I lungo nei papa o ia lea. Mai le ma whai e se mea e o ale oti. O na manu malo ai. O longa winga a whai e toi whamanatu folfolanga nei le kalesia le lau. Au ko ke pole. Ko sa pe oki ai. Ia. Lea na va ai le toi tu o Yesu. O le wha moe na tangata e muli a Yesu. Mana ia le mele ua lua o ia. O le whalau te lenga la o le kalesia. O tangata. O tangata. O tangata. Ia. I mana ia na ele ngata o so. O tangata. Ia ua fo ila ri monga. A mai le maulo na luana ma te su valu le tano Yesu mai. Sa ili e kun fofo i le vā pe a le anga le vā o roma le si kongo le kalesia. Ai le maua. Ia na ono le i le kalesia. O le upu na whaonga Yesu le ngana e le. O le whaapotonga o tangata. I le upu ngā le whaaliu mai le upu le kalesia, eklesia. So loro winga la, o le tatu te whaatau ina o tangata i na wala au i Yesu, le kalesia mua. O tangata. A tau lola le upu e kalesia, o tangata. Ele o se fale, ele o se kofinga, ele o se o tangata. Mena i tau e taipewe o lisi whetalinga Yesu. Se mea iai se toa lua, po se toto. E tala noa whaasoa e lona sua. E iai whaatasi mai. Ama tō le tala ala nā tasi.
macam na subat. Manga ia la lila fes ka ko break na lewa ta ka ko pese. Ia na ko Mano so. no, le kwa ma. Wala ngai le fenga no sa ngo fa ka sia la ho so mo pese pe. Oh, iya. Lei loi, boleh Kalau loi kau lagi. mau lalu ya, Boleh loi au viewers poi farong lagi. Malo non sai. malam, malam. Time you find out, ulo ulafitanga, uo mautino ina una o Yesu lava lo famo e moenga le manu malo ma e fa amolo si maya maya ulawa fio maya faya la fina ngalo oi soi fu e fa va e tasile suapa e ola ina o Yesu maya ulawa fio maya faya la fina ngalo oi soi fu e fa va e tasile suapa e ola ina o Yesu na 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 o Yesu Ya tu boleh. O lenga ngaka a o kako vava ai I mau e lua. Le na o mai moana. Ia le winga o le kalesia le na vala wina Yesu I. Le ta o so. Nanga o so o le kalesia e fau e so. Ya. It's made up of disciples. O kalesia o le mea o lona tino o so o kangaka. Era se fale. Ia, Kana le sa la ma fo langa muni ai. langa le ta sa ta tu fa nga mai le upu le o so o le makanga. Ya. A langa o le mea kas o so o le kalesia na. So e awina wala ngai le awinga se fale. Ala la ka ko mena Wala na. ngai le la muli melka ko fa so kala chili le tantala chili perla inga ya Me kau ele kalesia. Yo, Le la bala tu li lo ale winga le o le vala unga o le fa nga ine le tu o tanga ta mele amatanga. O le tu a wina. O le na te vala au tangata o na awina le mo se fea fa pto. Le tatu va ai vasolente. Le fa vala au I su tangata ia. So o ia. Po le kale sia mo mua le. E o. Le olona tāua fo li moa i le wala aunga le ai a le tua o Yesu. Na mua I whai lava i le tua. Mua I awina me le tua lona alo i le lalolangi mali tino tangata mai. E saka ko kavaina le vaso le ia le vanga na. E ma kau lia la. Teimi lena fio me Yesu. E la e sau Yesu ala ele e kalesia. Ale e kalesia fa pitoa la lea. Le tos fulu lua le. Nena e kalesia la na lenda. Ati ya e Yesu ma. sa ele kali sira le vao le pe ka ke mi mai a tamu eva fa solo mai a Mose ya no Mose fa solo mai pela le kam fi fa so tai wala nga sa upea e fora le ata le a ele ngata a wina le tu ai le tu pe fora le ke le famille su le nga fe tau nei o te le tu una o to matu o te ya te o to e fora lang folanga le fa le mate le los valu ko sul valonga lu se fu Ya.
o te ia te o tua e o ale ngata anga le lalang. Pai whela pēka ko maka ma iata o le whenga tuai. Yeah. Ia le ngata na uina le atua. Asa ia le atua. Sa whai wawenga wha au penga le atua i la tō o e na ia au uina e whola alo na whina ngalo i tangata. Ta wala na ole tatou so o ina mai o le whenga inga tuai. A ngai i le whenga inga fō. I le wha umanga o le tusi o ioane. Man tua la leo o wha mawai e sui on so. Ma whetalai atu loa le ioane nai lua si furu a. Whetalai atu loa talia le anganga. Yeah. Awa Talia le pai. Ai pe ole mea lea tātou te le ise i le ngā luenga po le walaunga po le mission na ale ekalesia lea. O le winga lea o le walaunga o le ekalesia lea e awina atu. Na whai e le atua le ekalesia e o. Awalala a tātou o ni tuso ngā luenga. E tātou wa ailo lea. O lea la. Wa matau na sofa mai le ekalesia i fafo mai o Yerusalema. Lela a matau na o wa i sa wanga ia na sa wai nei le ekalesia le na mata Yesu. Sa wai inga mai ia i te tono iutei. Wa so sola ngai kangaka. Ma a vatu ala le tala le lea. Le misiona le so o le vala unga o le ekalesia le vala au e o. To send. The sent church. Fa pe ana awina mai fo i le tolo nalo. Fa pe ona ia vala uina ma awina atu i la tau i le whengingi tuai. Vala au ngana e tasi le fo o le visili la I think mo au ia pe afa pe vai men te min nei. Fa matau o maua e le ekalesia le teimi le nei le winga lea po le natura lea. Na vala awina i la tau i le tua e o. E le I vala awina mo te tonu. Na vala awina e o. E mawhaina apalai mai e le ngata mo oe moa. O te wawaia ui ane mele o te iai. Po o le ale to. A te lola le tamana, ia lo te mantua I pepe ma mona ma kangalo. Te mana tua le tala whaaselu pito le amatanga o le kalesia la mo sa. Ia. Mana tua na amata mai I missionary no mai. O, send mai o I Lontona. E o mai e le se loku foi. No mai e oi ave le tala le leilea. A le sila mea mana ia. Ina uai taunu I sa moana mea. Na whaatino foi sa moana mea le la matanga. Na awina mai foi la tau missionary I fafo. Papua. Le una tō tele o la tūna mali liu. Sa iei la le nganga lea. I le ekalesia I Samoa. Sa iei tōnua le nganga lea na amata I le ua ekalesia lea. O le whenginga fau. Ia Ea o te leilo I le teimile nei. Wow, te mana tua le si launga o kasa whai na whaasea ia o atono sele upolo whaasea pena na whaasoa so na whaanonoanga. Ona ua leiloa le nganga lea I tono le kalesia. Ai lena le kalesia la mosala le o mo welme. Wala vea u mai kalesia o felas fitu o mea tas. Ua focus ai te tono. A pe ua whaatu tua na I pe ua ngalo le amana ia le vala aunga ina ia o. Before ringa mai la I lau whamtalanga I tui. Al mele sa tomo whai e Yesu. Il maftanga la le marsulu ole. Sa wow. I te tono. Ai no le a fio la Yesu. Ai le mele o le koe whaasanga mai kongulu. Au whaasanga au a le whaasanga I whafa. Pe o le winga la na le wina. O le koe e tā ua fwe ale o mai whakasi kongu I le kaimi. E hafo I e so ala upule. E a oa mo le alunga le whafa. Ai atono I tangata o le whapea. E o I whea. E mantola, tono vaso lumanai. Po vaso lumanai po lela tatu tala noa I le whaafanua le whaatatia me Yesu I le tusonga luanga. O le whaatino ino le misiona lea. Ia lela tatu o mueva. Po le ala le misiona lea. A tono lela whaongan mau tasi pe le matei le sfurvalu. Ino tu mai Yesu. Lena ia ave loa le misiona lea. I le urua I kalesia po so o ia. Ma eu le mana le tala le leipa ma ho fo ia. Ma fo I le kon fe ku fa kasi ma ftalinga wala Yesu ma te lu su faringa.
fa mai e tala ina tfoli nei tala le ya tu lau lau Fai mamoli e ma. fai mo mori mau le mori mau na le o le tala le o to so fu mo Yesu le ala fola ma tala ma fa le malanga ma mau na missionary nei per melenta ia ele fengo fi il tau o le sambi le vasa lo loa ma ia e mai so i fu ma fo la le ata o la so ele se singa ma le fi le mus fa ma ele tau il tau Yeah. Lau fai tawalan ma te ure lusu valu. O i le wai e te le aisi mau i evangelia la e tau wha ata mai isi evangelia. I le wala unga le tasi. Ai pei le la wha unga tatou ma te lusu valu. Fau pa sifulu iwa, sifulu ono wha ngata mai lalo lusu fulu. Le la fai tau tua manu leo te iai. O le ulutala na ia i le tispa i whaperetania o le The Great Commission. Ia po o le polo inga tele. O na watu ai leo le usoo e toa se fulu ma le toa tasi i Galileia i le maunga na polo i atua Yesu i ate i lātou. O latu i loo ia, o na latu ifo maile i ate ia ua masaru salo nisi. O na maliu atua i leo Yesu o whetalai atu i ate i lātou o whape atu. O tu ina mai a tau le pule uma lava i le langi ma le lalo langi. O le nei, vai upula le sifulu iwa. O le nei, i outou atu e whai nu uma lava maso. Ma baptiso atu i ati la tau suafol ta maa, ma le ata lii ma le ngang pa ia. Ma ia o atu i ati la tau i tausi mea uma o whai atu i ati utou. Fa auta fo, o te i ati utou i aso uma lava e o lava i le ngata anga o le lalo langi. ele me manga ia le a makanga le oi for du nisi ai masal salodis ale Great Commission Yeah, te koe fo i mai lai ma o ke kurvanga na koe fo kule koe nga ki pepe le vanga na fa upule se fulu iva ma fa upulu se fulu le sa pela mai ele misiona le kalesia le eu to wo e fai no uma lava maso ia le ngana ele ni tele isi lave la ia i o le lisi le langa lefe mai fai no uma maso o baptiso atu le suafol tama ia o ai ile ngana ele ni tasi ale le fo le veape autu la ia i le mea atole o le mele o le o e faiso Make disciple. ia o le o e faiso ia atono sistemi tatu whaalau te leina le winga o le mea pe au oile. Ai toi fo e tunari pepe le mele na taua. Ile avatuina o le misiona le Yesu e whai. Ai ile sisi o manga lea. O la tau o le. E maanga ia la le ia tiau le mele e au mai e le wha marsinga le Yesu. O le ngā luenga patino na ale kalesia po so. fai so O le whai maso. E le ia se si whea. Ala lau kari fisili le no lua. O le ana misiona la le mission. kale siele. O le o e faiso. le sila kalanga fe fetale me Yesu ko ma fo le fetale vai Yesu le fai o le yani le tanto na wina mai o ia le la uia a wina atu la to ai le ngata le ka ko moi ko me o tu ina mai a te le pule ia wanga ke le ka ko fia pule le mon ko le fam kalanga la apostolo Paulo ele isa o pule le isa o fai italia le fola ina le tala le au le fola ina fo le tala le mon ko le fam kalanga la apostolo Paulo luar so e fie pure e mo foi le so e fie pure ko foi pela tato ia Yesu e ona le tala le o ia fo la ile pule na tu ina atu a to ma le mana e fola ilo na fina ngalo le tala le Ai il vanga la lu ta o le pule la le. E ile wa e ile se senga le pule fasamo o le so. Wanango maui e lua o le manino. O le polo inga mo le kalesia mo tatu. O e faiso. Ele fe me ka ke vengi kalesia. Ai va ai la fam talanga Yesu le no fai lo na so Peter. Il Mateo le fulu ono va pesuval. Mai. O te atia e lau e kalesia. I lunga Ilungo neba. O la la manino ala tala Yesu o ia e onga le e kalesi nga ke fauinga le kalesia.
O ia fo ia. O le ngā luenga tātou, o le whai so. A tono e whaalau tele le ngā luenga le pēta tātou o le ngā luenga. Ai, o so, a ona poto so o pēta tātou fo i lan mātou suvaru, o le me poto i so. O le ka le sia le nā, e le wa ai Yesu. So se me mafuta i so, o le ka le sia le nā. Po fea lava. Ia, po le whasa, po Lalo lao. le hon, po lalo la au, po le tono le fale. Ia, o ma Ai tōle. ko kia le ranga. Ia, ia. Ai, o le mea tā uala mo tātou i tātou whasoa le ua manino nei la o le whea au whaapitoa lea a Yesu mō lana e kāre si mō na so O fai so. o le whai maso. Ka whai so, Leia. Ia vale, ma aga kufa kasia. Wana ngai e te lea tala le tuspaia, misal kai mo Yesu. Ia la tung whaolaina, whaamaina, whaamangaloina Yesu. A wina no le Yesu. A bada le pela le o atane le ko whamangako. A le ata si fine voi le ngasa ua suwai le vai eli. Samaria. Le ngalu inga uma mo le finga Yesu mo le vai ole olo. Fo ilo a mai umar so olang so nga mai mo la kumu. Mong ko le sika kalenga whaamangaloina whaamainga Yesu lungo kunga mau. Ia. Ah. Sa ultina. Nga mga au ma Yesu. Akala Yesu, le aila. Alu lo wainga ka o me ki kele o fai le tua ya ko. E kasi nga ka nga kala ile kala le lei. Ia mai te le ka ke mor kuspa ia. Le ta tu te tuli na pea le tua awina. Folo tala le lei. Au lona ri tangaro, a kongo la mwhaina whasili lesi. Ok, o no winga la ngā luanga leo whai so. O la ngā me ka o le so. Pero sini ada ngo 50. I, Ai po fela me e mau ai si longa lai. E han. Ai e pio fetalinga lai iso. E fetalinga iso fai. E amaka kui fea. yeah. Amaka. Kali me peral Ia. fesidi kali pel fesidi po la le me ka so. Oh. Ole Ali tu. Ha? Ia kali meo kou wala o whisit. ole la ukali ku kusa male. Mar kuspa ia ile ba ai kuspa ia ile ka kilo ia. Ile maka yo le sfuruanga. Al fai upo lo sufa. E vai mai, ona festa la ia tu le o Yesu i onso. Ai se fia muri mai acha. Awan i usi sta yo ia ia. A ia ave ia no sa tau. Muri mai acha. Yeah. Manga ia. E man tofa le upu le so o. Le sa disciple. Yeah. Le sa wale upu whapetani o le discipline. O le tangata e usikai. E makua muli mantuala. E ilona fisota inga male langa sa iso o le upu sa man sisi o mga yuteia. Langa sa faiso O Ioane. ia mamei o rabbis. Tangata ia o yuteia. O le mea la sa ia il whamtalanga le teimina. Whamai o le so o le rabbi. O le kanga ngā whamai a savali le rabbi luma le pefo o le koafa. Whamai e kawa umar kanga le so o. I le pefo o le o vai. O se e vai ma vai o le rabbi. A vai la letar ngā wapeo i ngā le sa uile upu. O le whaia onga ma le kamakiki a onga. Arona winga o Yesu, o so o ie whai, o so o e te tau ona so o i a Yesu. Ai ala atu la i a tātou ni ua wala uina. E ile whamtalanga mānei a se tasi fo i whaia o ngai whaatau le o lana ia whaawinga ngā le melo le so o whamelan whamtalanga o le so o le tangata lea o loo muli i a Yesu. O loo tau mwhe muli i a Yesu i mea umalava. Ai whapetani mai, a disciple is a person who in every way is becoming more like Jesus. O ngā rana tangata o lea tau mwhe i muli. Ia makaonga kawa umanonga kingole. I le pefole. O lo winga la li. O le winga o Yesu. O lo winga la. E mga mia uma tātou ngi. Ia ave ma so o Yesu.
Ia pela le manga ia. O le tangata le muli ia whaapei o ia. Lo winga la wala ngai lisi so tātou e umalu su fai kula la ka ke muli whaasolo ko ia Yesu. E le si fesiri, E wale le o. kau fesiri ka kopeno. La le se senga so o ma le judgment. O le tangata lo. Ka karotu. ala pe ka ko mai sile mona nga ka ko me kasi mai ko ba nga len ta o tanga lo ile so tu pika wal mana ia le upule fa nga tanga tele o le nga fa nga inga nga fai pe a disciple is a person or tangata who is becoming o le fa au pe ele se me happen le ile kai me kasi nga a kokolo le Ya. o le savalinga le tangata o le te mo fai ia fa pe o Yesu i me uma o tangata pa o tangata nga sala man tuala ta tu fo il mata yo le lu for valu le ke fifi ai le ipe le amata mai le amtanga na Ya. so ai masal sal ai ki nga masal sal o tu mai Yesu mai Yesu o masal sal o pe va penga e tu tupu ma vea pe afaya e fa maoni e o ana mo tu e la lato not perfect ai o lo Pe e nenga le wala nga manatulis tanga. Se ilonga e lo nga ko ya pa. e le se me fa pena Ya. Ai manga ia la wa nga ka ma ka ko pesele la pre. Le ke ma fo fo fam talanga la apostolo po e vai de kelo o kusi o kusi po. Ala nam tala mai. O me uma ke ma fo fa ia le. Ai uma nga me se ami fa ya fa ko ile ato nga we lo le apostolo. Ko fa fikta ia le apostolo le tuo no Yesu. so ta fa inga la mele te ile vele le so o le tangata anga sala ua fa o la ina ile lo fa tu no Ya. o lo nari ile muli e o lo tupu fo ila La ka ko malo. So la yo le. Banga le. Awo ko masat salo ka ko. Ya. There's no need for failure, there's no need for fear, for the Lord goes before us to make our path clear. Let the glorious flame, let the glorious light, let it shine out through you and shine in the night. We will carry the torch, we will lift up the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. We are soldiers again in the army of the Lord. We are soldiers again, and His word is our sword. We will not be denied, with Him by our side. We know the victory will win. We will fight till the end. Soldiers again. We will carry the torch, we will lift up the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. We will carry the torch of the Lord. We will carry the torch, carry the torch of the Lord.
le sa tatou talanoa i le so ia le talanoa i le winga o le so e kalesia ia malana misiona facto. le ua auina atu ai Iesu e o E kia talanoa a sisila le luka le se furu ma le mateionga e se furu fai mua. Luka se furu fai mua le kuru. Nga e whaatu a Iesu ia ronga au so ma wha maka ma whai aki ai. Ua tele le saito e sesere. so e titi le whaingalua Kira au whaingalua. El me vale fai so ori e kagu fai au le fautuanga. Mele fai so. No need to go far. Ele mga miso wala mamao. Vai danga le inka koko pe kong inka koko ke fe mingso o isi kong. a fu vaso la le tatou tio lona i le whawhanua le na o le whaati lenga me Iesu o le whainga o ngā luenga le Ai felis fautuanga mele fu mai no need to know everything ele kele mga mi e ro uma me uma nga o pela le atale e wha popo mai a Iesu o le a wina tato po lato po oila ko. Wha upenga wha popo e Iesu no na. Tiu tenga la le o le avo le folfolanga le na tatu fitawina. Banga le sufa. a ia manino an mele o so o ai o le so o Iesu So langa i kele fo isi fai so o wale o e kakai merga ka ia so o ia Iesu a ua umae ua o so o ia ua ele so o ia Iesu na mantua o ta ua le mele langa o a ua kaka anga sala mena le yon tatu tom fai pe te ta il tangata ia Iesu langa a fai e kilo merga ka ia e ano wa e o longo usise ia vai lo merga ai o le tata i o tangata ia Iesu e kakau o ngā so o ia Iesu Mena tau ai ele whamakalanga i oange ngā whai i o so o inga ua sisila vai atu i one ua savaliange Iesu. Lea whauta i le kama i māmoe. Ma ela le mo mai mana wa o so o yone le ngo wa be mo so o Iesu ngo wa. ia Ai wala ngā whaasingo i o ngā ia Iesu Le vainga la le. Ana ka. O le kako o le natu na kula nga ko le o se. ia On kwa se. Ai mau ki ngore. E ka ko ia. O mau ki ngoinga. O Iesu la le wo. Deu ki kau whakaikai. ia I me uma. E ui ai lai lo se. A whape e iris ka lai bonga moni mawinga. Na sau foi lor ka nga. E bole a mga ier ka nga lo ka se. ia Alanga lai ka ki wha momoanga ia. ia Ka le whai maka i kamaso. o leo te tau vai e tua li pepe ma tanga no mona le whamtalanga Paulo lea i le tala Paulo lea i whakingo inga la le whamai i o whaataitai mai a te whaapei ona o whaataitai ia ke riso ia e ma fualang whaatala Paulo o ngā lai e lungo o savalinga lea la ia ma ke riso e lono winga ia le tā ua o lo o au Ia. I le vai mai le tangata le o te ngalua ia. Langa e le o vai mai tangata ia Iesu o le vai mai ia. O lono winga o au me uma e fai. E pu el tangata le. Ia ka wha maongi ia e mele ki fai. Ia i le te me tasi e i le whanau nau ngai tupu fo tangata le mai e loa. Ia pasi langa vai mau. Ia. Langa o le sifo tangata nga sala pe o ia. Ai o au lena fa o nga Iesu e te tai mai e ave ia Iesu lono winga taulana alu langa vai ia Iesu wang inga kaya ka ulor so Iesu so Iesu ya Nena tau ai pe atato wo o lo tu sa nga luenga wa tele tala ese ma ile au wina tu o le au apostol se ia o la vai a Paulo kau ke maua inga ia nisi sa Kako mea kako mai ia. I whamtalanga e whai so e ngai kako. E whai lo se mele se so o mar ka mukiki lai. I long ka mapo long ki ngā.
fa ko foi le ai Alo. mel fai foi le ma anga ka ko wa Ile mele leila nga. Ai nga mama. O ai so ye ni ka miki. ko foi le ai a ka fa pelo ka la ngor mel so e tasi ale Ia. le e ka mo so ye o yesu Ia. Nga ia. Ole mo le o fa ma tato viewers fo ia le mo konito mo konito sfutas. Fa mo na ile le fam talanga na Paulo. Ia be si aki ali pepe sa o me va mo konito sfutas. ya Fa le fa ko guspo yo makakala fa fong mai. suta Fa mo. fai mo ya Fa la makalanga e ke wa ile mangingo la sila. mo ko nit Ia. ia auto fa o mai ia te pei o ia ke riso fam talanga na apostolo E ko kusa le fam talanga nga le apostolo. E pe fo fam talanga Ioanni. E ko kusa mo fam talanga sisi tina kusikala kirsiano lawi lo. O ia nga ase malam lam titi. Nga ke fa singo ka malam lam titi. Le fa ka ia te ia o se malam lam titi. Nga ke fa sino ina tangata i malam te o Yesu. Yesu Pe ma e o fa ka simala ia fa te inga ia ka ke feita wino. Pe fo l'apostolo Paulo. Mango vol fina un le nga fai koniko. Nga finga wa ia ka ese fa mai o la ko sa Apollo, fa mai si o la ko Sa o sa Paulo. ke fa o i Peteru. Ia ale ko fa o le ngo pa kiso. So lo winga la Su fo Yesu, o le Yesu. mo le fa le to fo I to ta fa me le ta to fa so ale nei lo no to. Mo mua o le ekalesia o le ekalesia le na fa tu ina Yesu ia ma le misiona o le wa ave le ekalesia le ina ia o e le bala wa wina tu nei le ekalesia fa so o le tatu wala unga la ia o le fa so ya ele pia fam talanga le i mo i tono Jerusalem i tai a toa ia so kula masama finangalo lan o Yesu mo ia kia ia mo ia kia i tono lo ai ina so ile mo lo ai le la tamai le la tamai ia kia ia ko ia ele la ngai le fa peo o fo ai kongo lai ia o la ye me la aluma ma involve ye fa la putonga le ya ia o ke Con- ia con o ngaluenga ngaluenga ya ko foi ile o le ia ia ile o le a le te ma faula I se fa te inga fo I le whaingo fi mo o le whaingo ngā luanga le ya awa I le wala awina Yesu o no lua iso o le wala awi Yesu la or ko kele la uli I o whaiwhaiwa ai mai ka le ia Yeah. ia a le wala awina le na wala awi Yesu come and fish with me muli mai ma le whamtalanga la Yesu o te whaia oe ele ngā le whaiwhaiwa mo I ai ya ai o le a o whaia oe ma whaiwhaiwa mo tangata ta sila nga ka ke le e ma fainta tala ta tau ma ka ko ki kilo wala ngai e ke te le si fia le nga pa ia o nga luenga ai kiki o ka ko ma fa wa ma fa ngia longa winga fo ringa nga ko o ka kiu ke lotu le ka ke loku e ma faingo ka fa e ma so o le pala unga la ok lo ele nga kongo o meu e kalesia e fai nga kamso Ai manga ele si atare pel melenga fa so me ya tu fa ka tanga Yesu nga Peteru. Wana nga ko mo le. Misa nga lu ala tu ye la tu nga lu nga masang. ya Ai sa la ko mo ni mau fu Ma fa ye, Yesu le kai me kas.
ke fa peses fa pe so yo la ku la ngalu ko si ai nga fe o fe gaso e ke ngalu e le ngalu nga ke ngalu e pola laval tiu teng wala nga ai la fe ke au nga la fe le ke fe so o mo yesu wa wala fa so o mo ya ke o le ke sa mun yesu wa le ke mun yesu ma go vai tanga e ko nga fisi ska e so nga lo nga pe fa ye modeli ala fa fe la nga lo nga e nga lo nga uma modeli e mantua pe o le malama angol tele ona ta tu tanga pe a ta o lo nga lo nga leli ia o le lotu ale le sa ia pole longa winga a ele lo kula sa pole sko ngai fo e ke le o faia la nga lo nga leli ia mai si meo kiuke po meo tof ia ai pero fatu tatu te o ye vai so le mai si so ngai talatu ile wing or fati no ngole or nga luanga le ma le fa no lo na fati no ina ai pe o le vai nga mo mua le te fitu tulia to e uia wala nga le foi mo wai ile mta po mo tu su yoane ina wa vala au I suona so mo mua man so o yoane nga fa ia ko fa singo e lua e pe tolu tae o fa sino a yoane ona so o ia Yesu fa utele le te mai mamoi o mai lo mana ori ia kilo ia Yesu failo ia Yesu ki ko kala ia langa le ia o mta upu mo tu su yoane le te mawala mele ma tu tano tu mai mta upu mai fe upu tolu lima nga ia tua ila lo le fe upu mo muli tu lo le Yesu o la me ke lu manga o ai fa menor cara o fe ke mo foi o le tali la Yesu le nga fa mai sa vai come and see tu sai la man fam talanga yone fa mongono le was spend le afternoon a toa mai Yesu le wali o le foi mai nga la le wali nga sawa o le se li se fa tau mala li pepe le ya pepe mangolang mai le fai upona e tolu iva nga e tu lalo o le yonge fio le ane momo o fetala ia tuia ia te la ua o mai ia na mata o la ane ma mata atu I le mea o mau ai o ia ala tau na nofo le mai I le aso a wa o le tu aso po o I le sfulu ta wol fe fast food so fast food o ane te rea o le uso Simona Peteru o le tasi lea o I la ua na whaanongolongo I a Ioane ma muli mai I a Yesu fatas o iau lua I maua lona lava uso Simona o na whai atu lea ia te ia o ma maua le mesia o lona winga o le keriso nga mung tola so nga falua o ia au mai foi o ia I a Yesu o sila atu Yesu ia te ia o na feta lai atu lea o Simona oe o le atali o Iona o le ai ngo oe ia kefa o lona winga o Peter e vai la I le mele il fingole so o Ioane lua so o Ioane a stasio o la ua o Angelea nga o le fe mai e aso ato o e se io va ai su po le al foi mengala mai na foi mai asa lo mantele lu lo su e lo uso o le mela le fentele mai nga lu lo fa ai sa we vai o le o ma mo le mesi bene ko ngana le nga ko kulkuri ko le mele le sa won ke le aru langa wo pe sa lo uso sa lo fa la tele la pe tatu yo tu so nga luanga le wingol mele le ta we pe po feo ya alfa al pe yo le fati no ngala tamaya le o vala au Yesu ya o ke ya vea mo so ke mulmuli ona vala au mele Yesu ya lo la ia e vala au si kanga yo no one foi la le wa ke le alu ke la unga ya tonu e ni ya va nova pena pe il tanga tau lo il na me ano faia ai o le vala unga le la fa lo tele tu so nga luanga o le vala unga e vea ma moli mau pe tata wo ye stasi na fa lo tele ngol vala unga le o faiso o vala unga le moli mau to ai ma le wala
le wala Fatino. ya O ni ngalo. O le ngang pa ia le Ia. fola mai. ya ai li au mai fo yan tele ave sisi mea na mai ave sa wa ya Yesu Sau mamol misia. Mga ia. Mga yata na. Mga yatanga, mga au kei loa o le whakaka inga sao ma sili ngā mo tātou. Awa i lea ia sisi e tau manga ia se kangaka o laifia sa ili ile o le mau o Yesu. a tatu mai le application wale o man tatu te lo te mi ne wa fa o tele na fa o ngai na te apolo ia e te tono le kalesia alo tono le kalesia tele ele o se denomination so le kalesia cristiano o focus a o ia mau man ka kale mo la lo focus o mana ia koso ku ngai la lo focus mai pepe koso ma whanoa e whapene. Ai whoringa mai o le wala aunga le wala au i tātou. Awe le tangata i a Yesu. Po whē whiri ka ngaka e au aunga ai e serve ai le wala aunga lea. O le mena i le wā o le tangata ma le nganga po i o le ri. Ai ia tata i a tangata i a Yesu. E kale sia Yesu. E ka le sia Yesu. Lea wana whai a Yesu ia peke. Whawai de kale sia. I ngol papa. A wa foi la ka ko wo ku songa lo ngan tatu mo le si vai man nei nei o le fai ngo fi o le fe au nga ave tasia o le maliu Yesu malona te tu mai o fa manga lo ina i tatu ma fa o le ina tala lena Tala lena amata mai al wanga le man tunga mawa. Le fa go pe fa so pe. Le fu fa tala lena ita to ma sa mo ki ta to no. a ke no la fa pe fa ka fa ngalo le mele o la o ekalesia o la ulo ai tatu focus ave le tangata ia Yesu Atalia la le tangata le feauna. Yesu lena. A fio mai. Whaola ina le tangata. Ma liu toi tu. O le ato e fio mai. Ui o so. o so wa mater sa valinga E atalia. Ia ngā loa le fai fai awanga. I le tangata e te lia ai. ya ai man tuala le amatanga sa valinga nga le mo fe pasfulono ma sa salo e pa ua le so Nga ka ko fai wala filima. ya a te metasi o la sa vali muli ya Yesu e na te o ina ai ia mea Ia. e amateona va isu inga te tele ai le olanga e le mafai e au nga fai iai e na o le mana o le maftanga le Ia. Ele fa pe la wa. Tatu fa so o tatu o ba ko ko miso. a jile ai Un so a wa ko oi Ia. O le sina me tā ua wai. O le mana, mena tā wai le sui le o Yesu le angapa ia. E le ngalue mai fafo e ngalue mai tonu. Man tual maula na fai tau on la. Le ngang pa ie le vai e. E le vai. Fala o kere ka ko. Maso. Ya. Ngang pa ia nga le fola Yesu no na so o fa tali le ngang pa. O Yerusalem fa ka le. Ia le la fai va venga mo wala nga le ngalue le ngang le. A fa pe o liel va so fo tatu tala no la le ile Au wala. ia ile fatino in ol missione le ia fa tasila male amataina. to spasile au mai Yesu Fol folanga. ia o ku spasile mana o mie so se so e ma fa ia na ia fa ia le nga luanga le A tō ma le whawhanua le. ia toi ma fa no al fatino ina Su ia so ai a mata. O le kus pasinga ka kile o ngi veske. ele mo se weske ele mo i fai longa la longa ila ka Ka ma ko va vai le kus pasi te grip ko silinga nga maulu. Morso. pa wale le me mana o miele ele ka le sia mo le fatino ina le nga luanga le Tatu talo tatu o lia tu na taimia.
Ya. Nanga le o mal mutanga hol tato faso le so. Fa uma mai le tanga ron tatou. Tātai foi nei tātou ngō ma pāanga o mai mo mai po fe lava ia whamanui atu le atua ma whamoe moe tātou toi wheloi foi lisi a tātou whaso muni mai a lela fel tātou talo. Mātou te whaafitai a te o Iesu mo le tala le lei o lo malo. Leo mātou wola manui ai. Ma ola fia ai, ma ola ele whamoe moe tu atu le neiso i fuanga e le tu mau. Whaafitai le mautinoanga o lo toi fia o mai Iesu. Umana e fola mai. Aftai foi le tu e lo fa te ngaina o tangata e tau lo fina ngalo lofa. Ia male mautinoanga e te ia i mātou ia so uma e o ale ngata anga lang. Te ia tu o tangata e se mātou toi wheloa i foi. Lesia mātou o nanga mo mai. Fa manui atu ia i lato. Ono Iesu. Amen. Fatoanga ale atua ai panga wale ai se au fainga luenga tula i mai talia la navala au na luenei a oyai so avanoa etala iatu le tala lelei a Iesu ia whaola ina o tangata uma te tau ona o ngalue mo Iesu tala iatu le tala lelei e waleilo i le amasala ia au ngofie e fai alona fina ngalo ta uatu i tangata uala talona toia fio mai olona fina ngalo alofa awina mai ai lona alo tongi ola mo tangata uma talalele ai le lalo lagi talia nei fatua tua e te olani tala iatu le tala lelei a Iesu ia whaola ina o tangata te tau ona o ngalue mo Iesu tala iatu le tala lelei e waleilo i le amasala ia au ngofie e fai alona fina ngano ta uatu i tangata uala talona toia fio mai te tau ona o ngalue mo Iesu tala iatu le tala lelei e waleilo i le amasala ia au ngofie e fai alona fina ngalo ta uatu i tangata uala talona toia